U pravilu operacije vratne kralježnice rade se na srednjoj ili na mlađoj populaciji. Hard disk ili osificirani disci mogu se raditi kod starije populacije, ali kažem vam, diskus hernije vratnog dijela kralježnice su poglavito za mlađu i srednju populaciju. Kod starih ljudi poglavito radimo diskus hernije i to osificirane diskus hernije na slabinskom dijelu kralježnice. Iako znaju biti na vratnom dijelu kralježnice, ali to su prvenstveno suženja kralježničnog kanala ili mi kažemo stenoza. To je više rezervirano za stariju populaciju. Kod mladih ljudi to su, kažem, svježi ili soft disk, vrlo rijetko je taj osificirani ili hard disk. To je jedno jako dobro pitanje zbog jednog dinamičkog načina življenja. Naime, prije su se ljudi puno više kretali, međutim sad vodimo jedan sesilni sjedalački način života, pa bih spomenuo određene profesije. To su, na primjer, informatičari, vi bi se iznenadili, to su mladi dečki, od 25 do negdje 40 godina, u pravilu to su gotovo naši najčešći pacijenti. On ostaje satima i satima za računalom u jednom vrlo neugodnom položaju. Druga grupa su medicinari i to stomatolozi. Oni rade u jednom vrlo neugodnom, nefiziološkom položaju, jako veliki broj kolega stomatologa, ja sam ga operirao. To bi otprilike bile te nekakve srednje i mlađe populacije vezane za iskliznuće međukralježničnih pločica u vratnom dijelu kralježnice. Stenoza je suženje kralježničnog kanala, mogu se vezati za slavinski dio kralježnice. Normalna širina kralježničnog kanala je, računa se 12 mm ili računa se 100 mm ako gledamo kompletan volumen kralježnice. Ako je suženje kralježničnog kanala u slavinskom dijelu kralježnice ispod 9 mm, mi kažemo da je to relativno suženje, ili ako je volumen iznosi samo 70%. Ako je promjer kralježničnog kanala 5 ili manje milimetara, mi kažemo da je to apsolutna stenoza ili apsolutno suženje. Suženje može biti središnje, što je vrlo rijetko. Centralna stenoza, nažalost, najčešće je suženje sa strane, gdje se nalaze koštani izraštaj ili osteofiti, i mi kažemo da je to takozvana foraminalna stenoza. Ona, nažalost, vrši pritisak na živčane strukture, na živčane korijenove, i to je zapravo onda indikacija da mi to operiramo. Kod nas u pravilu preferiramo minimal invasive surgery iz više razloga. Mali rez, kraće trajanje operacijskog zahvata, manje krvarenje i zapravo radi se samo dekompresija živčanih struktura. Pacijent, ako radi jedan segment kralježnice, mi ga operiramo ujutro, popodne se on diže i praktički isti dan popodne može ići doma. Za razliku od klasičnih zahvata koji su trajali najviše 1 do 2 dana, pacijent je ležao u bolnici 9 do 10 dana i to je na jedan način usporilo njegov oporavak. U zadnje vrijeme sa našim fizioterapeutima počinjemo čak ranu fizikalnu rehabilitaciju, ali probranih pacijenata. Ja sad imam pred tjedan dana jednog vojnika našeg, koji je inače padobranac, koji je pao, dobio je svježu ekstruziju diska. Ja sam ga operirao u srijedu, on je već u petak bio na fizikalnoj terapiji. Za 2 dana on se vraća u svoju postrojbu. Znači, jako je ubrzan proces rehabilitacije. Ako pacijent ima dugovremeno poteškoće, ako traju više od 6 tjedana, ako ne prolaze na konzervativno liječenje, ako ne prolaze na fizikalnu terapiju, ako imate pozitivan nalaz, zlatni standard je magnet. Prije bilo CT, rentgen, međutim to jednostavno ovog momenta treba odbaciti. Ja bih rekao da je zlatni standard nuklearna magnetna rezonanca koja nam pokazuje prostor diska i dorzomedijalno i dorzolateralno. Ako je taj disk iskočio 2 do 3 mm, mi kažemo da je to protruzija, to nije indikacija za operacijsko liječenje. Ako je iskočio 5 do 6 mm, to je prolaps, to je također u biti dvojbena indikacija. To su indikacije za minimal invasive surgery, znači za epiduralnu steroidnu infiltraciju, za radiofrekventnu ablaciju. Prije smo koristili i perkutannu lasersku disektomiju, sad smo je na jedan način pustili. Međutim, ako se radi o subligamentarnoj ekstruziji ili ekstruziji, koja može ići prema gore ili prema dolje, pa mi kažemo da je to ili kranijalna ili kaudalna ekstruzija koja vrši izraz pritisak na živčane strukture, to je apsolutna indikacija za operacijsko liječenje. Ali opet preferiramo minimalne zahvate. Znači, radimo takozvanu sekvestrotomiju, znači samo odstranimo dio diska koji je skočio van, dekomprimiramo živčani korijen, mi kažemo da on počne jednostavno lagano pulsirati, to je za nas znak da se pacijent dobro osjeća. Mi kažemo da je minimalno zapravo maksimalno.
Znači, takozvani minimal invasive surgery, u Americi 80% su zahvati ti takozvani min. To su znači prvenstveno protruzije, znači kad je disk istovski samo 2 do 3 mm, ako iskoči 5 do 6 mm, također to je indikacija za te minimal invasive surgery. ESI ili epiduralna steroidna infiltracija, to je zahvat koji sam ja na ovim prostorima zapravo najviše napravio. Imam ih gotovo 1000, ako ne i više, i cijelu sam jednu seriju i neurokirurga i intenzivista i fizijatara na jedan način podučio tom procesu. Naime, u području gdje izlaže živčani korijen, to je takozvani foramen. Kad gledate živac, on ima 3 ovojne: endoneuri, mioneuri i perineuri. Oko perineurija se stvaraju takozvani medijatori upale. To su histamin, citokini, prostaglandini, i davanjem depokortikosteroidnog preparata mi jednostavno to rastvorimo. Da me bolje shvatite, kao kad uzmete nekakvu koncentriranu tvar i stavite u jednu posudu punu vode, na jedan način vi to razrijedite. Znači ti medijatori upale jednostavno odlaze van. To je ESI ili epiduralna steroidna infiltracija. Ako pacijent ima takozvani fascietni sindrom, znači ako ima bol u predilu malih zglobova, ako je samo križobolja, ako se ne širi u noge, onda je idealno da koristimo radiofrekventnu ablaciju. To je jedna nova metoda koja se u svijetu koristi nekakve 4 do 5 godina. Mi smo jedna od klinika u svijetu koje mi to rabimo. Naime, mi imamo 2 vrste živaca. Imamo ili 2 vrste boli. Nociceptivnu bol, to je bol u biti od kostiju, i znatno kompleksna je neuropatska bol. Na ovaj način mi zapravo liječimo tu neuropatsku bol. I liječi se slično kao znači i epiduralna steroidna infiltracija. Uvede se znači elektrodica, testira se u biti motorički i osjetni senzibilitet, i nakon toga u trajanju od 90 sekundi na 80 stupnjeva skoaguliraju se motoričke osjetne, ali čuvaju se motoričke niti. Mi smo opet ponavljam, jedna od rijetkih klinika koja to radi. Meni je prošli tjedan su došla 2 pacijenta iz Monte Carla. Znači ti ljudi mogu sebi sve priuštiti. Ja sam prvo jednom gospodinu koji je naš, koji 30 godina živi u Monte Carlo, napravio zahvat, i on je meni sad doveo 2 Francuza, znači da im to napravimo, i mogu vam reći da je to jedna jako, jako dobra metoda. Znači moje područje s kojim sam se ja bavio i kojim se danas bavim je u biti kralješnica, i to poglavito slavenska kralješnica. Naime, lako je ispitati biomehaniku jednog zgloba. Zglob lakta, znači imate 3 kosti, imate nadlaktičnu kost ili humerus, imate palčanu kost ili radius, i znači lakatnu kost ili ulnu. I to je jedan vrlo jednostavan zglob. Međutim, kralješnica je 124 zgloba. To mi je kao jedna lokomotiva sa 100 malih vlakova, i to je jako, jako teško ispitivati. Uglavnom, ja sam radio na toj biomehanici slavenske kralješnice, ali ona zapravo nosi cijelo tijelo, cijelu posturu. I onda smo postavili jednu tezu, zapravo da su 3., 4. i 5. slavenski kralješak, mi kažemo, u jasnim harmonijskim odnosima. Kad dobijete odnos jednog, možete primijeniti odnos na drugoga. Mjerili smo pomake kralješnice i mjerili smo takozvani fiziološki instabilitet. Sad, znači, nas dvoje sjedimo, normalan pritisak je od 0 do 100 kg. Onda smo otkrili da je fiziološka kralješnica, mi kažemo, nestabilna od 0 do 1 stupnja. Znači, kod bilo kojeg čovjeka koji je mlad, znači ona je nestabilna od 0 do 1 stupnja. To je takozvani fiziološki instabilitet. Sa metodama minimalne invazivne kirurgije, sa mikrodisektomijom, mi zadržavamo taj minimalni fiziološki instabilitet. To je izvanredna stvar. Međutim, ako radite veće zahvate, na primjer hemilaminektomiju, znači skidate laminu, mali zglob sa jedne strane, ili kad radite laminektomiju, što je mutilirajući zahvat koji se zapravo više ne radi, skidate trnasti nastavak, skidate laminu sa jedne i sa druge strane i praktički ogodite kralješnicu i povećava se instabilitet 4 do 7 puta. I to je apsolutna indikacija da se radi stabilizacija. Stabilizacija se može raditi iz prijeda, međutim ona se rijeđe radi. Zašto? Zato što se tu nalaze žile arterijalke komune, postoji mogućnost da se ozlijedi. Obično se radi stražni pristup i takozvana transpedunkularna fiksacija. Ona ima svoj efekt, ali mi nastavimo sve naše operacije raditi tehnikama minimalne invazivne kirurgije i mi tu postižemo jako dobre rezultate. Najčešći problemi su vam u biti iskliznuće među kralješničnih pločica, a kod starijih populacija, što ste me prije pitali, to je suženje kralješničnog kanala, to je stenoza. Ali tu preferiramo opet minimalne zahvate, radimo takozvane samo foraminotomije. Jedino ako imate apsolutnu stenozu, apsolutno suženje u dorsomedijalnom smislu, to je jedino indikacija za otvorenu operaciju, kad morate na jedan način skinuti te lamine, ali onda ih u svakom slučaju treba i stabilizirati, a kod starih ljudi ja vrlo često ne radim stabilizaciju, jer to je sve stabilizirano
paralelno osificirano tako da oslobodim samo živčane strukture. To je jedina indikacija za otvorenu operaciju dorzomedijalne znači stenoze. Sve ostalo se može raditi metodama minimalne invazivne kirurgije. Stabilizacija kralježnice znači ukočenje jednog segmenta kralježnice. Najčešće se radi kad se javi takozvani segmentalni instabilitet. Znači kad se pomakne na jedan kralješak na drugi, on vam onda mehanički stisne mali zglob i onda mali zglob vrši kompresiju na živčane strukture. Vi možete odstraniti disk, međutim ako je nestabilan segment, pacijent kad se podigne opet će se javiti taj instabilitet i znači kod tih instabiliteta ili mi kažemo listeze, mi kažemo ili anterolidoze listeza, onda se rade te stabilizacije i onda one imaju svoj efekt. Inače, ako je ne napravite, pacijent će vam dolaziti 3, 4, 5 puta, stalno će iskađati kad taj disk, zapravo napravit će to više štete nego koriste.